ukuphakama kwami akube kuhle esulwini. Amen. Kuneminyaka emibili edlule Lekeleni baba nibambisane ngoba mbambele nomfundisi wami mbambele kume lapho mfana uma ngale mfana kuneminyaka emibili edlule kwavuka baba wami bathi usigeze la ushebo sikhiphe esizulu uthasama sizogeza uthi sikhiphe sonke esizulu nathi umuntu usemhlabeni sizogeza amadoda manje kuvelile ukuthi hayi ukuthi uzobageza wena basho baqonda ukusho ukuthi wosakushemba nisihlawulela amaqaba la abahamba bewenzile. Amen. Indlela engilalela khuluma amajiya la uthintiwe ebazi abantu balwa noshemba abantu abafileyo bethi mabathethelele wayesenelisiwe wathi ngeke ngikhiphe nowodwa umthetho bemjikitshela ngamatshe behlabelela bethi sinjenje waqinisa umthetho wakho sasilisidulisi lapho kuhamba isisu lakho ngalelo langa wayekhona indoda enqunwa igcotshwe njengami owafika ekuseni ubabamkhulu wabiza inkosazana umntunga wathi mntanami akubhekela isikhwesini lami ukuthi isevathu sami saphelewe na wathola abantu isevathu abasaphelewe wathi sikhithathwe yimi ngabathisele lo muntu obenqunu bebenjikitiya ngamatshe waze washayeka labo babamkhulu eshawa ngabantu laba abawaphuma esizulwini esizeke bezobalungiswa bathi sinjenjenje kungenxa yakho wasaboshwa uwo wafunga wathi ngeke ngikhiphe nowodwa wasevalelisa u-1935 April wathi uyabeka umakoti usuyabeka wathi thakatha kakhulu ukuze angayisoli lapha kuyewa khona nothanda ukwendla ekhotheni endlale kakhulu ukuze angayisoli wathe ozaphambukela izilwanyana njengamandiya nakho konke athatha umzimba wakho anika amandiya thina noshemba kasiyohlangana naye shawulele nakwesizathu lapho kwasukuma khona indoda anze kusho umoya khona wakuba walesi sibongenza sibiza owasukuma wathi shembe uma ukhuluma kanje thina sesiyohlangana nawe basikhomba sikhale emini ikhwama bathi ningakhulumi nithinta ikhwama asho njalo la madoda lithi ningayithinta ikhwama ngoba zayiphathwa yithi sihlambululeni hambani nisithethelele niye kushembe asithethelele ningabe sayithinta imithi ngezandla zenu. Amen. Wayeyofulela la madoda owenza isivumelwano nawo wathi anze ukunishiye emhlabeni ndohamba nani ngoba ningofakazi bami la ngiyakhona sembuyele ekhaya kubaba nofakazi ukuthi ngifike ngenzani emhlabeni nomsebenzi esengwenzile engushiyayo. Amen. Ilapha kwavela khona lesi sihlabelelo sithi besilizwile webaba mkhulu khulu bese ehlulwawe enzake webaba mkhulu ukethambisa isila wathi mthathu khiphanele yanto lapha nje khonto nibeke nishiye endlini bayikhipha bayifaka enqolo banika baze betshiye bathi hayi ngeke silahla konke baye bethi bona nginqebe inkosi ngeke silahla konke
ngoba nathi wababa noma bethu la wabashiya wasuka wahamba wavela wahlomisa izulu lafikela qubula inqolobane nalabana washonda abantu waqubula inqolobane wayijikijika yaphakathi elwandle wayesekhuphuka sebuye sethi ubaba nomama nibemekephi bathatha ngoba besithi simphambanisele sabeka laphana kanti ube ukubonile lapha bekukhona ufakazi walezi zinto ayikhulunywa uMajiya zikhona la uShembe wethu avuleka amathuna wonke abantu mankathi sephuma emhlabeni ngoba kwakuyisililo sabo bethu sizosikhulula amen uthi mawuthakaza ubaba ilanga lathuma umuntu ufike undoda izobe unkosikazi wathi unkosikazi wami washona njalo ngesikhathi angacwa ngathi uyaphuma ethuneni eselakha ahamba ungena endlini ahlale khona le nto lena wathi ahambe wathuma ukuthi angahambi ugoba awubuza lo muntu ukuthi ubuyelane edulweni akayile edulweni wathi waphuma-ke khona waqonda endlini waseyaleyo umbuzo ubuyelane na uthi mbuyise uShembe uthi inwele zami kayiphelele uyazazi inwele zakhe ekhanda lakho ukuthi yona zingaphi uShembe uyazazi ukuthi zingaphi ney'ngane amen uNkulunkulu ongabuzwe emhlabeni ukuthi ungumuphi uNkulunkulu bani umuntu onguNkulunkulu uShembe unenkinga yokuba enze isampula ngomuntu akhanda umuntu engekho athi ngizokhanda umuntu lapha kuzoba umuntu uzoma kanje ikhona indoda yena amakhosikazi amathathu elokhu yagashada ngazikho ingane basebemnikele wayesebiza umkhokheli u-Ayida wathi mphothele intambo edluse lapha waphotha intambo babanika wasethinga amagama kulezi ntambo wathi lo thatha lezi ntambo ingane yakho koba usibani bani izoba umfana la ngisayikhumbula kahle nje unomthandazo wathi le ntambo wathwama izindoda kwamthetho uTofazi ilanda amakhosikazi uNkulunkulu nje ongabuzwe emhlabeni uma usakhuluma indaba ukuthi uNtshezoma umuntu ukade isitambu wahamba uyelwanda ulode losikhohliwe isitambu esingalungile kuwesina usale kulungileyo ukuthi amehlo akhe avuleke ethi isihlabelelo salakho asuka nkungu emehlweni ngiphinde ngibone insika ayangilanda amasona akithi indaba ngangikhuluma ungakhuluma lokho uMajiya walibiza ngegama wathi nina ndithatha amaphalamende uNkulunkulu ubuyisiswe leni ulinikise nihamba nongena endlini zabo ukuhamba nongena phakathi nokhuluma nokhokho benu ababulawa wakho laphana hambani nilungise indawo yenu nikhombise ubaba mkhulu wafunga ngo-1927 akhanda umusi wasenyuvesithi wathi imami nangaphumi khona esilulwini lo musi engithi uzokwehla kodwa yokwehla iswe thina abashombe sesikhathile kulaba sesininika abanikazi balo lo mhlaba wathi uyokwakhiwa leli kholishi ukhamba indlu enkulu phakathi yobizwa kuthiwa ubheka uSulu ngoba lapho kothwena khona abatwana bazophatha lo mhlaba ababetinanelwa kule ndlu ekuthiwa ubheka uSulu ikhona inyuvesithi yaseNgwenya amen kodwa kathi yakhiwa manje sekukhona mina nami ngangakabe bikho nje ukuguqe lapha nje ngithatha la ngangithatha ngamadodana naye khona angixoxela lokhu ubaba mkhulu lapha wakhuluma khona nge-Richards Bay
lapha wathi ngibuka lapha sekuba khona itheku la balaba abantu bonke bazobasuswa belokhu sifuna ukwakha itheku lapha i-Richards Bay. Wathi la esizansi lapha esikhawini wathi la kuzokwakhiwa izindlu eziyoba abaqashi abazobasebenza lapha bayohlala lapha kuzoba nenkulu idolobha nala ekhomba idolobha lasekhawini. Ukhuluma ulokothi izinto uthi wabuka lapha wathi usikhakana uthi saze sagubha sigubhe sathi ubaba kade lokho ebukani lapha wayesithi bathi abambuka ngesikhathi sokwakhiwa lo musi akusokuzalwa abantu abayithandayo ilanga bawulibuka esandleni ukuthi umfundisi kufuneka abantu abamabafundise babebethe inkonzo ngaleso sikhathi bangayiphathi inkonzo baze babuke ngoba babahamba ngey'moto bonke abantu ngaleso sikhathi. Umuntu uyongena esontweni elindele isikhathi ukuthi ngesikhathi esithile ufuna ube sesethekwini wena ubambe inkomo inkonzo angahamba kuthiwa agcina sekuthuka lo muntu athole icala kuNkulunkulu athi umbambezelo ushumayela nje ubuka iwathi ukuthi isikhathi sesihambile kade kusuke inkonzo yayo. Manje-ke kukhona nanto enjenakini ngiyalibuka nani walazi yena lingafake la ungakhona umuntu wayefake iwashi wayebuka isihlakana sakhe. Baba uMajiya bengithanda ufakazele lokho kusho ukuthi ufakazi nje lezi zinto zikhona lezokhuluma ngazo futhi ngeke likhululeke iswe ngabe ngakuyeki lokho kusho. Njengoba lo musi lo impendulo kaShembe impendulo kababa omkhulu wathi ngeke ngikhiphe nowodwa umthetho usehlisile isizulu kamanje wawakhiphe emathuneni lezi hlabelela uthi ubaba inyanga isizulu kwakuhambe umama Dulu uNdlunkulu kababa inyanga isizulu ngayihlezi naye ngaphansi komthombo eJudiya wathi angigijime mbiza abefundisi babuye lapha babeke umabambeka phansi lokhu ukuthi nithi manje itumbu ihlabelele zonke izinto lezi eniyithandayo. Likhumbule lapho kade ngizungeza khona imfihlo abanye ngihlabelele lezi zinto uthi inyanga yesizulu athi ngilado amahlala uthi lalelani lapha thina abashembe emsukwane sisala emhlabeni sabe kukhona ingilozi elindele nje uma uhlabelela lesihlabelelo liyasukuma ingilozi isukuma phansi ihlangabezelo lomuntu kubuye ithi kukhona umuntu osaba uthi izihlabelelo ezisihlanu nezokuhlangabeza abantu emhlabeni wajambani iphindela ithi ihlabelelo zandinda wasimisa sabashiya bephuza samlandela sengiyabonga. Amen. Inkosi ayibusise iZulu, inkosi ibusise uphakama kwebala. Amen. Siyathandaza. Mina ngiyafana.